Pemirsa, truk pengangkut material galian C nenten kedadosa ngelintangin jalur rendang selami karya Ide Betara turun KB IBTK, Ring Pura Agung Besaki, Desa Besaki, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Pengupai Inucap Mangdani nenten ngewetuang kahanan kosek tur macet ring jalur Inucap. Kasat Lantas Polres Karangasem AKP Komang Sapta Pramana Galahe Lintang Mausang truk nenten kedadosang ngelintang ring jalur rendang inggih punika jalur saking Desa Muncan nuju Desa Rendang raris nuju Bukit Jambul raris ke Kabupaten Klungkung ngawit saking Rahina Redite tanggal 4 Maret kantos budet tanggal 17 April sani cakirau. Asa punika taler truk galian C kauduhang ngelintangin jalur pemedek antuk nambakin kahanan macet. Santukan selami puniki jalur sane katah kalintangin pemedek Inucap akeh pisan taler kalintangin truk galian C. Mawinan jalur rendang nenten kedadesang kelintangin truk pengangkut material galian C mejanten truk kauduhang memargi ngelintangin jalur Sidemen. Nampenin indika Inucap pai ketandani sampun ngelaksanayang sosialisasi majeng samian pengusaha galian C mangdani nyobiahang gatra Inucap majeng sopir truk sane kata ngambil pasir ring widangan Inucap. Saking Badan Pengelola Besaki saha pemerintah Kabupaten Karangasem ngelintangin dina sani mapaiketan talor sampun ngarianin surat edaran. Kaaptiang samian sopir truk side nguningayang indik uger-uger sani memarki. Mangde pemarkin karyo Ide Betaro turun kabeh ring Pura Agung Besaki side memarki antar. Eka Parananda Bali Pos nguningayang.